kremasti užitak, sastojci za kremasti užitak, kora, 300 g mlevenog keksa, 50 g margarina, 100 ml mleka, par kapi ekstrata ruma fil, 500 ml slatke pavlake, 400 g sira, ABC, 200 g šećera u prahu. Kremasti užitak se priprema na sledeći način: sjediniti keks, margarin, ekstrat ruma i mleko, napraviti koru i oblikovati po želji, umutiti slatku pavlaku, šećer u prahu i sir, naneti preko kore od keksa. Dekorisati rastopljenom čokoladom radi efektnijeg izgleda ili po želji, prelivima za torte i kolače, svežim voćem ili čokoladnim mrvicama. Za najnovije recepte kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan. Najnoviji recepti, zato nas zapratite.